lamahle lokhulumako phambi kwenu uSakhile wakanyimalo Sibongo, President wensika yenkululeko yeMaswati lusha lwayo iswayoko. Sibele inkinga network satithola sesithatha isikhathi ukuthi singagcine sibala inkundla zokuxhumana. Lokwentekile ukuthi besibeke isikhathi ukuthi sitawuqala ngensimbi yesiphohlongo loku-8 isikhathi. Ngenxa yezinsimbi zokuxhumana singacela ukuqolisa kakhulu ukuthi sesigcina siqale ngalesikhathi esiqala ngaso. Lamhla tinge-3 ku-August 2023 lolu suku ethine njengensika yenkululeko yeMaswati kakhulu lusha lwayo iswayoko siluthatha njengelusuku lapho khona sigubha iminyaka le-32 solo satalwa. Lolu suku lusuku lapho khona insika yenkululeko yeMaswati yabona ukuthi eSwatini kufanele ukuthi kungaba neliphiko lelusha lwayo lokuyiswayoko. Iswayoko italwa ngesikhathi lapho khona kukunyenti lokwentekako eSwatini. Nayitalwa iswayoko italwa ngesikhathi lapho khona lusha lwayo iphudemo iboshiwe isejele. Nayiboshiwe isejele iyabona ke iphudemo ukuthi kufanele ukuthi ingaba neliphiko lwayo lokuyiswayoko lapho khona abantu labasha bonke labakhona eSwatini batawuhlangana baphindze bazame ngathi lonke indlela ukuthi nase bahlangene bakhulumise tindzaba letsinzana nabo njengabantu labasha. Sitithola ke lamuhla njengensika yenkululeko yeMaswati lusha lwayo iswayoko. Sikule minyaka le-32 solo satalwa. Siphasi kwenkcinzetelo yamapositive Dlamini lohlala njalo wasikcinzetela lesaqala inkcinzetelo phasi esandla seyoyise Sobhuza wesibili. Singakanzi kakhulu sifuna kutsanza kubonga kumake wadidiza Tsabetse Cecilia Gama lapha kalobamba losaphila nalamhla lokho lokwasitala leliqhawe lelingididiza Tsabetse. Leliqhawe lemaqhawe leli siyawuhlala njalo silikhumbula. Leliqhawe lemaqhawe leli siyawuhlala njalo silibuka. Leliqhawe lemaqhawe leli siyawuhlala njalo sigamala lo siliphakamisa kakhulu. Siyalathi ke leliqhawe leli etindzaweni temzabalazo. Ithi iswayoko khona isungulwa ngeminyaka wa-1991. Make wakhe Cecilia Gama uLatsabetse akazange amvimbela ngokuthi abe ngumongameli wayo. Sithandza kubonga kakhulu make kuleso sento lokwasenta kungasina labanye batali bangasifunza phindze kubone lokho lokwendiwa ngumake wadidiza ukuthi bantu ku society basaphila, abantwana basaphila ku society bahlala njalo bafuna indlela lapho khona bangakhona kuhlangana phindze baqhubeke babambe indzaba yokuthi la eSwatini asikakhululeki. Kodwa ke lesiphindze funa sikubonge bantu abakhe didiza lesebabadzala manje. Labanye babo sebaphindze basisita kulomzabalazo waseSwatini. Kunameluleki nje lokhona sowaba ngummeli nalabanye labatsatfu sebasetindzaweni lapho khona sebakhona usita njengenhlangano yeswayoko kwatise ukuthi lo mzabalazo uyaphi nababe wabo. Sithandza ke kusatsa lelithuba sitibongele kubantu abakhe didiza ngokuthi uyise ngisho waphila isikhathi esincane. Akukathi sekwendeke konke lokho base bayakhohlwa ngomzabalazo waseSwatini. Lesifuna ke sivinze siqhubeke sikuvete bantu bakithi baseSwatini ukuthi
Lo mzabalazo lesibhekene nawo njengelusha lweSwayoko siuqala ngeminyaka wa-1991 njele iBudemo iqale ngeminyaka wa-1883 labanye bawuqala emuva kunalabo lengithengi babalile. Lo mzabalazo lesibhekene nawo umzabalazo lapho khona sive sakithi salapha eSwatini siqinzetelwe ngumndeni munye wamaPositive Dlamini. Kuthi ngalomnyaka wa-1991 iSwayoko isungulwa labe bakhona la isungulwa lolusha loselugijime leminyaka leligijimile. Lo munye wabo ngubandlane Peter wakashongwe Sibongo. Na ufunza emlandweni wayo iSwayoko uyathola ukuthi kwahlangana bebe bafunza emapolishi kakhulu ekolishi lelikhulu lase-Uniswa nelikolishi lase-William Picture lapho khona bahlangana ekamelweni noma erumini lapha eWilliam Picture lebe lila mbandlana wakashongwe Sibongo losaphila kuze bengamuhle. Leli kamelo la mbandlana wakashongwe lalibitwa ukuthi waseBangladesh. Ngulapho ke bahlangana khona base bayabekana ukuthi lona uyawuba yini lona uba yini. Kwathi ngeminyaka ke wa-1991 ngalo lesihlaka 3 bathatha ke mabombo wabhekisa lapha eSalisheni lapho khona babe sebahlangana khona sebashicilele emhlabeni. Ukuthi kusukela lamhla sekuyawuba nelusha lokuyawuthiwa iSwayoko. Kwakumenywe ke insamba debantu labasha labaqhamuka emagumbini amano alomhlaba walapha eSwatini. Batele ukuthi bate ushape noma batawubona indlela besawuqhubeka ngayo baphile njengabantu labasha eSwatini. Kunento lokufuna ke sithi lanze lapho ke iSwayoko yendlule khona yonke leminyaka. Kuthi kusaqhubeka iminyaka uLmende wethu inkundla wabona ukuthi nalo lahle emhlana wakhe. Ngiyo lendlela kwathi ngeminyaka wa-1997 kuyeminyakeni wa-2000 incumbi yebaholi bebahola iSwayoko kwababida ukuthi basishiye la eSwatini babhekise emabombo lapho khona bayekudzingisweni. Singababala ke labaholi laba labasekudzingisweni kuze bengilamuhla. Kunamongameli lebekasiholile wasihola emathemu lamathathu njengeSwayoko Bongani Masuku. Kude bengilamuhla solusekudzingisweni. Kunalaphi wakalukhele kuze bengilamuhla solusekudzingisweni. Kunamhlaba umzima wakalukhele kuze bengilamuhla solusekudzingisweni. Nalabanye lesingeke siwakhumbule amagama kodwa siyawathi lama-companies ukuthi ayafisa ngalenye ilanga kusathatha kwaMatawu babuye ekhaya. Ngenxa yaHulumende wamaPositive Dlamini lohlala njalo ahlele ensanyeni yanyathela bantu baseSwatini. Asiqali ke thine lamuhla njengenhlangano yeSwayoko lenzaba yokuthi labeba ngemalunga ethu bathathu bamixwe ekudzingisweni. Banyendi labalishiya lelive solo baba sekudzingisweni kusukela ngabo-97 kuze bengilamuhla. Solo emalunga eSwayoko ayaphuma kulelive aya ngephandle kwalelive ayawuzama kwekuthi aqhubeke aphile ngenxa yaHulumende wamaPositive lo bafuna abaphilile noma bafile. Sithanza ukuthi bongela njengenhlangano yeSwayoko kule dishoshovu nalamahlahlandlela lathi khombisa ukuthi ngisho kunjalo umzabalazo waseSwatini ngeke azawuyekele. Sifuna ukubonga kakhulu nje kuMasuku Bongani ukuthi tenshoti ikhathi tinjalo baqhubeka basibambise emzabalazweni bangasishiyi. Kuthi tenshoti ikhathi tinjalo sebahleli isikhathi ekudzingisweni baqhubeka bacontributor kulo mzabalazo ngoba umzabalazo na ulanzelela kahle emaphila zawo mane anjalo phinze athelelane kude bantu bakhona ekukhululeka. Sifuna ukuqhubeka sikubale letinto lesesengcekito njengeSwayoko. Kude eMaswati akuconze kahle ukuthi umzabalazo awucala lamhla phinza ugcina lamhla usuka emuva lapho khona tinsamba teMaswati
betibulawa tinkundla babulale ema-comrades tijike tivete esiveni kungazuthi lama-comrade abulewe tigebengu. Uthi tenga lomnye umnyaka inhlangano yeSwayoko yakhetha mongameli waye kwakungu-Alex Walangwenya Sibongo lapho khona lele emathunjini emhlaba kule laseshiselweni entshanini. Sonke lawa amacabane masotsha lebesiwasolo sayibambile lo mzabalazo ngetikhathi lapho khona bekungavumi ukuthi abantu bebangachubeka babambe lo mzabalazo. Mzabalazo waseSwatini ubuya kutse kakhulu ukuthi lelenye umnyaka lapho khona inhlangano beyiholwa ngumongameli wayo loPhinzenyana sengumengameli losekele mongameli kunsika yenkuleko uMaswati wandile wakadludlu Sibongo. Siconza kahle ukuthi naleto tikhathi tafika leti nsuku lapho khona ema-comrades athathwa afakwa ematilongweni. Solo tinkundla tizama tonke tindlela tekuthi bantu lo mzabalazo badede, bantu lo mzabalazo bakhweshe. Kodwa kusho kunjalo lensika yenkuleko yeMaswati luhlalayo iSwayoko kuzebe lamhla solo lokuyaphila. Bathi tensho sebathethwe bafaka ejele waphuma Barnabas wamemetela wathi laba bafuna bagwetshwe inzambo. Waphuma uHulumende wathi laba bafuna bagwetshwe inzambo. Kodwa lamalunga lenhlangano yenkuleko yeMaswati iSwayoko akake aphelelwa ngemandla noma ethuswa noma etsatshiswa. Kuthi delomnye umnyaka lapho khona ema-comrades abotshiwe mongameli lojike waba ngumongameli elinye ilanga Bheki wakwaDlamini Sibongo. Avalelwe lamanye ama-comrades apha ejele lomnye wabo libavalelwe nabo nguZonke wakwaDlamini Sibongo lapha eTulu kaHlatsi. Waphela iminyaka lemine solo bahleli ekhatsi ejele. Bathi sebahleli lemasikhathi lesithe kangaka wafika bamkhipha Bheki bathi sekasabiyela ngasekhaya. Kodwa kunemagama lakhulunywa nguZonke lapho khona ijaji libelihlele emdikwelikala labo libuka noma litawukhipha sijuko. Lathi akakhuluma emagama ekugcina tishweletele. Kunemagama lawa wakhuluma Zonke lathi lephudemo naleSwayoko kulapha engadini yami Nkosi yenkantolo. Nangabe kungenteka nangalinye ilanga nifise ukuqitsa lephudemo naleSwayoko kuyaba likhulu ngoba lento ilapha emthanjeni wami. Kungileso sikhathi ke sifuna ukuveta sitshele emagumbana amanomhlaba ukuthi iSwayoko nephudemo ilamthanjeni wethu. Nangalinye ilanga ngilapho khona siyake sifike sithi sesiyayikhohlwa phindze sesiyayilibala. Sithi veta lento leti ukuthi ngilapho sengce khona eMaswati yakakwadi ukuthi lo mzabalazo lesifiwo akusiyo umzabalazo lotawuphela lamuhla, akusiyo umzabalazo lotawuphela kusasa, kodwa indlela lena lekufuna sibambeni sibambisane sikanye kanye. Sihlangana nje lamuhla kuleminyaka le-32 la eSwatini isimo sakhona sekuphila setempilo sibhlungu kakhulu. Lolo sikhuluma lamuhla tibhedlela talapha eSwatini atina mithi. Sikumemetele kakhulu ke njengeSwayoko ukuthi tibhedlela taseSwatini atinayo imithi. Kodwa ke sekuyabonakala sekuyabheja kuyasa. Nalapho ngabasele ebusweni babo sebayabona manje. Kuthi noma ngabe usathi lesinganani saseMpumalanga siyawufika lesikhathi lapho khona uyawulala wedwana embhedzeni wetinhlungu ungasathi utawukhala uvuke ngibani. Lo hulumende lwetinkundla lobosolo umseva ajike lapha kusatha akufaka esibhedlela lesingeke sikusithe ngalutho. Sibabonile bebaphethe intolo labafaka ekhathi yena Sibusiso Dlamini Barnabas. Uthi tena sekagula ekuhambeni kwakhe imbobo laphuma ngayo emhlabeni waphumela lapha eGovernment Hospital ngenxa lesimo sala eSwatini lesithi uhulumende wetinkundla akanandzaba nemitholampilo wasishiya emhlabeni ngalokukhulu ukuphuthuma. Sikhuluma silamuhla emalangeni lengcile lebeka lapha angisomaqhuzu emaphoyiseni endalokwana lokwa qaqalatha sive ngendlela afuna ngaso. Sive nasithi siyasukuma siyokhuluma nizaba letitsinzana ekakhulu netempilo eSwatini avulele ngenganono nangesibinzi nangesibulawela. Uthi tena sekendlule emhlabeni bese kakhala limaye lapha esibhedlela.
Asikwatini ke lokhu maswati ukuthi na uya esibhedlela kaHlatsi kuleli live laseshiselweni isibhedlela esisodwa kulesive laseshiselweni ngiso sodwa sibhedlela esikhulu tonke lebhedlela laseshiselweni nase uhlulekile ukuphila kito ube sesawuthunyela kaHlatsi kodwa na ungaya kiso lamuhla tinsita noma imithi yokusita na uphathekile ayitholakali kuzobe ngelamuhla. Angifuni ukuyikhuluma indzaba yetibhedlela etfala ekhathi boMatsanjeni letfaka ekhathi health center kude ngoba vele ma clinics lawo kodwa sibhedlela lesikhulu lesilena eshiselweni ngilesa nje sodwana lesilapha kaHlatsi lesimo sala eSwatini sithi letempilo akanandzaba nato uhulumende wala ekhaya eSwatini. Kunendzaba lenkulu kakhulu yendekako ke la eSwatini lentiwa ngemabomu phindze yentiwa nangesibhuku nangesibulawela yentiwa ngulumende waseSwatini phindze abambisene nalaba laba controller ikakhulu the economic means alelive ngoba ithi lento yetekuphila lo lophethe nesipatch uyaye acontrole konke lokwendekako la emhlabeni kakhulu lapho aphila khona laphethe khona lesipatch. Sinenkinga ke yetemfundo la eSwatini emakolishi ethu lesinawo eSwatini ikakhulu sibantu labasha sitawuvumelana phindze sikubone. Sihambile sayawufunza kula makolishi kodwa tingulungwane temaswati kakhulu letifundzele emakolishi lapha eMalive kude lapho tisebenza khona. Labo labaqedzile baqala basebenza labasebenza khona abaholi ngendlela lefanele baholelwa ngekusanza kwemcashi nangekusanza kwahulumende. Lesimo sala eSwatini sithi lo sebendako sofisa kuyekela ngesizathu sekuthi ithi nje inyanga ingakapheli le mali asengayiholi so already seyiphelile. Lesimo sala eSwatini sesiveta ukuthi labantu labahamba baye emakolishi ikakhulu linyendi labo abasathandi balapha emakolishi ngenxa yokuthi lesimo salapha emakolishi sekuphila nalendlela lekwenteka ngayo lapha emakolishi sesibhlungu kakhulu. Uthi uhulumende lenyelanga ahlele ekhaya angakabuki isimo sasekhaya eSwatini wathi temfundo zotawuba nepriority ukuthi ufanda kuphi angafandi kuphi. Sina 32 yeminyaka njengenhlangano yeSwayoko solo silwa nendzaba yokuthi umuntu waseSwatini akatithethele ukuthi uyawufunzani afunze ini ayifunze kuphi endiletamsita ngani. Solo kube ngilamuhla solo silwa nendzaba yokuthi lenkinga yalapha emapolishi ukuthi labo labahlele emabhunyeni benta tonke taba teqinzetela lemfundo yemaswati tekwenda staba tekuthi emaswati akasabi bantu labataba ngilabakhalipile phindze bakhone ukuqhudzetala lebantu basemhlabeni. Kungileyo lendzaba ukuthi kuzebe ngilamuhla uhulumende waseSwatini wadecide ngalenyela ngahleli kakhe ukuthi akasana uphinza ayishuishe education letawenda ukuthi le certificate lophuma naso ka form 5 ungakhona ku-apply nakuyiphi inyuvesi lekhona emhlabeni. Leyo ndzaba yendiwe emabomu kuze emaswati akhone ukutawufunza emapolishi alapha eSwatini angatawuba competitive emhlabeni angatawuba abantu labatawukhona kumelana nalabanye labafundzile emhlabeni bakhone kuba competitive ikakhulu bakhaliphe ngentemfundo. Lemfundo lefundwako lapha emapolishi na uqedza form 5 kwendiwa tonke taba ukuthi kufuna ukuthi uapply emapolishi lakhona la eSwatini. Kuthi ngeke uthi usibe umntana wasibani kuze uyawukhona uyowufunza eUTech. Besibobani ke thina sibuya emndenini lembovu. Besibobani ke sibuya emndenini lengasiwo leme kahle. Sinenkinga ke education la eSwatini angifuni ukuyikhuluma kakhulu indzaba ye scholarship ngoba eSwatini kude umfundzati kakhulu wasemapolishi laphakela. Emapolishi lakhona lamanye emhlabeni lamanye emave lakhona emhlabeni anana kulokuthiwa amabhasari lokusho silo muntu ngekuthi uphasile umfundzi waphasa e-high school wa-apply epolishi leliphakeme kufuna abe fully funded kulelo polishi ngekuthi loyo mfundzi uyi-asset kulelive. Sinesayeya ke njengemaswati ukuthi sihlanganeni siyibukeni lendzaba yetemfundo ngoba letemfundo tala eSwatini akusito nani temfundo letawusita labantu abethu nekuthi phindze site lelive ukuthi lichubekele phambili.
Kodwa ke lokubanga ukuthi le mfundo iqinzetelwe kakhulu ukuthi nanathi lo sihleli silive akukameli sikulibale phinde sikukhohlwe ukuthi our own head of state lokuyinkosi uMswati wesithathu Makhosetive Dlamini kude lapho khona ake wavakashela umnyango welikolishi wagcina ka standard 3 afunza lapha endase emasundwini wasuka lapho waya eSheboni lapho esekawufundzela khona ukuthi utawubuya abe inkosi kude ngisho certificate sekubonakala ukuthi wambhala yena form 3 utawubese ke umlonje ngale ngosi le kanjalo uyicabanga kanjani ke indzaba ukuthi bantu baseSwatini kufuna abakhaliphe ngetemfundo ngiyo lendzaba temfundo lapha eSwatini tiqinzetelwa nangayo yonke indlela sinenkinga lenkulu lesikhungethe njengemaswati lekufuna ukuthi sithi ngisho sihlele emakhaya siyibukisise nasikhumbula kahle live nalibuyako libuye emangisini emangisa bengafuni kuliniketa Sobhuza live amtshela ukuthi eSwatini kufuna kube nemaphathi wasuka lapho Sobhuza ngebucili bakhe wathi lelive utalenta lakhe umhlaba lapha eSwatini nasingakhumbula kahle njengemaswati awusiyo wethu wabo wabetikhulu labasebelela inkosi uMswati wesithathu nemakhosi wongaphelele ngiyo lendzaba umhlaba la eSwatini uyathengiswa umhlaba la eSwatini losekucinisini labasemagunyeni bayawuthatha ngendlela abafuna ngayo nasingakhumbula kahle lapha eLuve kunenkinga lekhungethe abantu baseLuve baseGaqa lo chief walapha eLuve uyatithathela nje umhlaba ngendlela abafuna ngayo kwabonakala ukuthi bantu banesivanzi thite basithatha leso sivanzi sithathwe ngilabo labasemagunyeni kunenkinga lenkulu lendeka lapha endaSenzevane eBig Bend bantu balapha eBig Bend enzevane kwathiwa balethe umhlaba wabo kude kutawendiwe emabhizinisi liqiniso leliphelele siyathi ukuthi nalapha evulane basho njalo nasebawuthethe lo mhlaba nawuphinza ubuyele kulabantu uphinza kunawuphinze langalinye ilanga lo mkhiqido lo lapha enzevane usithe labantu balapha enzevane nawuhluka emgwaqweni lobheka lavumisa ungena uyalengeshe enzevane lesimo salomgwaqo sekuhamba kwalabantu sekuhlunga endlela esimanga kodwa nawe wela uyelengeshe kumlinywe umoba yonke lendlela lobona kahle ukuthi lo hulumende akanenzaba ukuthi bantu bathuthuke lanenzaba nako ukuthi yena takhele imali phinze ondle inkosi uMswati wesithathu sinenkinga lenkulu ke lokufuna sithi singemaswati sihlale njalo sinkhaliphele lo hulumende lokhona la eSwatini lo mhlaba losemadolobheni kwananawo labantu abahlala emadolobheni bathi kahle la kaManzini lalapha eMbabane nayo kuphi lidolobha babhadala ema-rates kodwa lama conditions ekuphila lesimo sekuphila la emadolobheni sesiyafanana nalesimo sekuphila emakhaya uyatibuta ke lokuthi laba lapha emadolobheni babhadalelana ama-rates nangabe lo hulumende wala eSwatini uyehluleka kwakhela abantu basemadolobheni ukuthi bahambe emgwaqweni lokahle lolutiyela lohamba kahle khona sinenkinga lenkulu ke yekwekuthi lo hulumende lokhona akanandzaba nenzaba yemigwaqo ikakhulu leta kubantu unenzaba yemigwaqo loconzayo inkosini uMswati wesithathu kunento lendekile ke emaswati lebese isitsinzathi inhlitiyo ikakhulu sinisonke sibantu labasha nemaswati onke asekhaya eSwatini ngeminyaka wa 2021 inkosi uMswati wesithathu yakhipha emasotsha kuma bases awo yakhipha emaphoyisa yakhipha emawada yathi lawo masotsha akahambe ayawugcina buthula emigwaqweni afika emasotsha athatha iorder lebuya ku-commander in chief of the army who is the king of the land, King Mswati III
abulala sive semaswati ngesibhuku nangesibulawela. Sikhuluma ukuthi lamuhla abantu baseSwatini babulawa. Sikhuluma ukuthi lamhla abantu baseSwatini saya emingcwabeni yabo siyabathi bayafa babulawa inkundla. Bantu baseshiselweni bafa babulawa inkundla. Msimisi wafa wabulawa inkundla. Bonke labantu laba bafa ngesibhamu netinhlavu tetingundla. Human Rights Commission yalelive yasuka yahamba yawenda noma ngabe yini, yaphenya yabona yaphinze yabuya nereport lesho ukuthi uhulumende wetingundla ngeminyaka wa 2021 ngaJune 29 kuya kumhla ka1 July tingundla tatibuyala abantu ngesibhuka nangesibulaweni. Kodwa kuzebe kulamuhla kude loboshiwe, kuzebe kulamuhla kude lovelisiwe phambi kwenkantolo kwashushiswa. Sinebantu labagcwele live lonke labede tinyawo labahamba ngema-crutches. Sinebantu labagcwele live lonke labanetinhlavu emtimbeni wabo. Sinebantu abagcwele live lonke labangabone emehlweni lasebavale emehlo bashaya amaphoyisa labanye badutshulwa amasotsha. Sinebantu labagcwele live lonke labangakakhoni ke kuvela esiveni labahleli nemanxeba labadutshulwe inkundla ngendlela ebuhlungu kakhulu ngeminyaka 2021. Sinebantu abathe badutshuliwe la eveni baphinze basatshiswa ukuthi bangasaveli bavele bavete ebuhlungu babo. Sinetinkulungwane tebantu labasha labagcwele emajele amSwati. Sinetigidzi netigidzi tebantu labashiya lelive bayahamba bayawusebenza kulamanye emave. Sizathu lesikhona lesimo sala eSwatini asisakhombisa ukuthi abantu bangakhona kuphila phinze bandlondlobale. Sinebantu labagcwele lonke lelive kanti lase-Afrika labanengqondo labangasita lelive laseSwatini. Kodwa labakuthethe idecision ukuthi ngenxa lesimo sala eSwatini sebayawushiya baliflathele bayawufuna emadlelo lalihlata kulamanye emave. Sinesaye yamaswati. Yibe ukuthi sibumbane sibe munye. Siqhubeke sente indlela ukuthi uhulumende wamSwati siuchitha njani. Sinebahlonishwa labakhuluma emva kokuthi thine luntu laseSwatini sikhulume sithi sesifuna uhulumende lesiyawuthikhethela yena. Labangekhathi etilongweni losikhuluma. Uhulumende wamSwati ubatholile wathola wanemaqala lamathathu. Emaqala bathole nayo i-treason, icala lesibili i-sedition, lesithathu imurder. Maqala laba labamenyiswe wona benyiswa inkundla. Sine nje enhlangano yeswayoko kwathi ngeminyaka wa 2008 uhulumende waseSwatini wasimemisa sithombo lesibi sesithine njengenhlangano yeswayoko sima terrorist. Sifuna ke abantu baseSwatini baqonze lokuthi sina sima terrorist sifuna uhulumende lapho khona siyawutikhethela khona uhulumende. Sikhone kuba na uhulumende lapho khona kuyaba nemaphathi. Emaphathi la yawudecide ukuthi live liyawugovernishwa kanjani. Sinesaye yake sine njengenhlangano yeswayoko ukuthi sisebenzise noma ngabe intiphi indlela ukuthi uhulumende azabiyele etandleni tebantu ngoba lo hulumende lokhona akusi uhulumende webantu. Sikhonza kahle ukuthi labahlonishwa labahleli lapha ejele. Labahleli lapha ejele lilaqala bekwathini njengenhlangano yeswayoko kwathiwa sima terrorist. Bahlonishwa labahleli ejele bomthandeni nabaqede. Kude liqala balenda liqala labo alikho. Ngisho le judgment leyakhishwa ngumamsi ayibaveti banelicala because lokho lakubhala mamsi uyabona kusinaye abekubhala under duress afosiwe nguhulumende wetingundla. Kodwa ake vele thiye njengenhlangano yeswayoko sakukhonza kadzeni ukuthi uhulumende waseSwatini tinkantolo ngetyakhe kuleso sizathu lijaji lelikhulu lase7 yindvuna yemkuba.
asathi ke ukuthi induna yemcuba iyawukhipha njani ijubo lethi yawuvumelana nesive ngoba already ngokuthi uyinduna yemcuba uthatha inqumo letivumelana nalo yala lo maKhosethi Dlamini. Sinensayeya ke Maswati ukuthi labahlonishwa labahleli lapha ejele singayikhohlwa lenzaba yabo. Kungasiwo kuphela abahlonishwa labasejele. Kunebantu labasha labagcwele lapha emajele aMswati. Kunebantu labasha labahleli lapha emajele aMswati. Sizathu sekuhlala kwabo lapha emajele aMswati labanye babo asibati njengabantu sonke la eSwatini. Asizange sesihlale kusho ematafuleni nabo. Kodwa ngesento lesentiwe ethi ngudla emtimbeni yabo ngeminyaka wa 2021 eMaswati abesagcina adecide ukuthi organize wona athi defend against uhulumende lokhona la eSwatini. Kuthe umloya utshela umuntu la eSwatini ngokuthi nangabe bamnyathele ebhozo uyalukhokha kanjani inyeva lakhe. Kungileyo zathu kuthi umuntu ohlathwe inyeva kuya ngaye ukuthi ulivele imhlaba kanganani uyawube uresponda kanjani kulelo nyeva. KuneMaswati lamanye ahleli lapha emajele aMswati ashajiwe ngemacala abo treason. Sine njengenhlangano yaSwayoko sihlala njalo siba nalabo labambofu nalabo labaqhenzetelekile ePlattstonga. Ngeke siwalahle lawo Maswati. Noma bangathwese emacala ajake bo 500 kabe kulungile. Naye bathweswa lawo macala athi abasithweswe. Ngoba siyada labakulelako ingululeko yebantu baseSwatini. Siyathi ukuthi lesinye isikhathi nasekufana isikhathi esifana leti labanye basebahlehla nyova. Sathi miselela ke kuthine njengenhlanganiswayo ukuthi siyawuma isikhathi sivuma isikhathi singavumi. Siyawuma isikhathi sibhlungu sime isikhathi simadima. Sinesayeya ke Maswati lamehle kwekuthi uhulumende waseSwatini siyawenda njani. Uhulumende waseSwatini lapha singako kwekuthi thina njengaMaswati sithi organize kahle kakhulu. Litsemba lalo uhulumende walaSwatini ngulaMaswati wona lawagcila tawo imhla yokuphila kwawo. Sinesayeya ukuthi sithi organize kuma communities ethu la siphila khona. Konke lokulethwa nguhulumende wethu inkundla sikhombe umnyango kubuyele emuva. Wonke lotiveta afuna kuvana na uhulumende wethu inkundla simqoshe simbuyisela kaqhamuka khona. Sinesayeya njengaMaswati ala eSwatini ngokuthi bantu bala eSwatini salo bafika lapho khona bathatha lilayini bathi ukuthi lo munye useNingizimu lo munye useNtshonalanga. Kube bento umla eSwatini lo yawubesena uthi uyabanza ubasemkhathini. Kufa abantu la. Bogogo emakhaya bayasishonela imhla yokuphila kwethu. Emakhaya ebantu babulawa bahlele emakhaya. Sikhuluma ukuthi kuna comrade Thulani Maseko ozeba kulamuhla. Asathi wabulawa ngibani kodwa sine siyaqonza kwekuthi uhulumende wethu inkundla ngoba lamuhla sibeva bothabo nabo sihlongonyane bagijimela eTulu ba researcher noma bayihlolisisa indzaba yemfaka Thulani. Kuzebe kulamuhla umseshi lo sesha indzaba yaThulani Maseko asimbona agijimela eTulu nakasesha lendzaba. Uyabona ukuthi isosi nayo ukuthi yasesha ukhanza ukuthi sesha yena. Sinesayeya njengeMaswati ukuthi sithi organize simthathe lo hulumende simmikise ekugcineni kwakhe. Maswati lamahle labantu balapha eSwatini sebaqhiyateke kakhulu. Labantu bala eSwatini sebeve kakhulu ubuhlungu. Lokwendeka la eSwatini sekubuhlungu kakhulu. In the history of our struggle, there is no struggle that need to be concluded like ours. We see other countries are living in democratic states. It's only us in a pool of democracies in the SADC region. Let's still under a feudal system that is oppressing the people of this country.
Our people are dying each and every day. Young people are arrested day in and day out by this system. A number of our people are looking for a better society. Uhulumende wethu inkundla ubalethele ama-rights abayenge asukabendela lokuhle. Lesimo sala Swatini sesidinga ukuthi sihlanganeni maSwati. Kuhlangana kwethu ke akungahlangani ngemanga. Asihlangene ngemaqiniso. Ngoba lo mzabalazo lesiphila kuyo umzabalazo emaqiniso. Kunebantu abanyenti abafuna kubuya ekhaya. Kunebantu abanyenti labafise kusibantu ababayethe ekolweni. Kunebantwana labafisa ukuya esikolweni kodwa bakhona ngengathi imfundo idulile. Sinesaye ukuthi sihlanganele sichithe lo hulumende wethu inkundla. Sinjengoba neswayokho kwesikhonza kahle ukuthi lesikhashane lesinaso iminyaka le-32 exista. Ngeke siwalahle lamaSwati. Siyathi sinelabanye ngenteka sidabe sesafa nasifika kule nkululeko lesifisa kuyibona. Kodwa lesikhonza kahle ukuthi lo hulumende wethu inkundla kana ulasta kusebentoti. LamaSwati ala eSwatini atawusukuma lenyela ngathi khulule. Siyathi ukuthi lesinye isikhathi kungabukeka emehlweni kalabanye ngathi ngumdlalo lesibhekene nawo. Siyathi ke lesinye isikhathi bosomabhizinisi lesinawo la eSwatini beva ngazuthi bona ayibayifaki lenzaba. Kodwa onke lamalanga bayethula enkosini kude bathola imisebenzi. Uhulumende lesiyakuye kude umloya wethula anything lo hulumende lesiyakuye. Bonke laba bayawufuna ngene ebusiness bawungena kuhlobe eqaqe kubonakale. Phinze bavunyelwe amathuba ukuthi bosomabhizinisi abancane bakhule. Sisinabo somabhizinisi lenzaba yabafaka le. Ayisiyo inzaba yenhlanzana inzaba ethu sonke lekuthi le live la eSwatini ufuna silikhulule. Sibonke labo somabhizinisi labaphumele kwaba seshashalazini. Babonakala ukuthi uhulumende waseSwatini nabo bamfuni. Labanye bosomabhizinisi abaqhubeke bawusupport lo mzabalazo la eSwatini. Lofuna sikwende ukuthi umSwati masibe asole athi khanza ahamba yedwana. Ngilakatha ubona khona ukuthi eMaswati akasamfuni umSwati njengenkosi yale live. Sinesayeya kweMaswati ukuthi sibite umshuko lomkhulu ongazange sobe khona. Lo yawumane nangabe kunjani ulaste inyanga yonke solo sihamba sijake lapho khona ipower ikhona khona. Ipower ke siyayathi ukuthi ihlele elibsithini ngalobambe kalosithe ehlesi. Ngilapho khona siyawufike. Sihamba sonke sineMaswati siyomtshela ukuthi kusukela lamhla wena sewuboshiwa usasinkosi yale live. Manye ende eMaswati lafila bulawa inkosi uMswati wesithathu. Manye ende eMaswati lafila bulawa nguhulumende wenkundla. Manye ende eMaswati lafile abulawa sibhamu lesiqhamuka kuhulumende wethu inkundla. Lamanye eMaswati lafila absiwe eMaswati labuya kuma progressives. KuneMaswati latihlalela lakahlalela khona lakathi emaphoyisa aqhubeka agaqalana awagaqalana lawo Maswati. Phinze siwayani lamaphoyisa. Uhulumende lesiya kuyo angeke siwakhohlwe lamaphoyisa lagcina abantu abagqalada. Kulo hulumende lesiya kuwo angeke singabashushisi labo labende kuganga kulo hulumende lesisekuye nyalo. Sitawenda noma ngabe ngitiphi tataba kude labo bantu bavele embi kwenkantolo. Bathwese macala ibulala abantu ngesibhuku nangesibulaweni. Sifuna usho njengenhlanganiswayo ukuthi sina 32 eminyaka solo siphila siexista la eSwatini futhi sisatawuphila. Kuleyo ndzaba kusinemgcibelo mhla ka5 siyabe sigubha losuku lwethu lapha kaManzini njengelusha leswayokho. Simema ngelusha lonke emagumbini emanomhlaba. Kuthi liphelele lapha kaManzini lapho khona siyabe sigubha losuku khona. Dinombolo tiyawusherishwa niyawuthola khona kude nikhona efika kulenzawo la siyawugubhela khona losuku
lolukhuni kangaka eSwatini lapho siyabe sivetha khona kububula bethu njengebantu abasha baseSwatini. Maswati akithi siyawuqhubeka lendlela sibambe sinani, siyawuqhubeka lendlela sibe nani noma sambe makuthunzini okufa siyabe sinani thine. Siyathi sine ukuthi tingibe sesibeke lesikhathi kodwa sanandzaba ngoba kufa sifele liqiniso kuyabe kulungile. Kusitaphi ukuthi siqhubeke siphile kanye siyafa sifaka buhlungu. Sicela ukugcina lapho Maswati akithi.